Clos Montblanc is the consolidation of a family project that has a long winemaking tradition, with over 300 years of experience and dedication to the vineyard and to its fruit. Its origin is located in the Les Comes farmhouse, where from the 18th century over 5 generations have cultivated the land, and nowadays we're still producing one of the most evocative and iconic wines using artisanal methods. The history of Clos Montblanc is based on enthusiasm and courage, working hard to preserve and maintain the land and the farmhouses with full commitment to the past, present, and future. In 1988, Louis Carbonel, a man who never got tired of looking for new challenges, decided to add to the family tradition by building a modern winery to produce wine and sell it under the brand Clos Montblanc. Currently, the daughter of Louis Carbonel, Pilar, directs the project with energy and passion. Sempre buscava nous reptes i nous horitzons, i el meu pare, que havia conreat i havia mantingut aquestes terres, un dia va dir: això anem de fer un vi, i va ser la seva il·lusió. Fer vi, el crear vi, és una il·lusió. The winery is located in the center of the region of Conca de Barbera, a few minutes from the medieval fortress and ducal town of Montblanc. At the same time, close to 2 historical places and landmarks of our country, the Santis Crias Monastery and Poblet Monastery, right in the middle of the Cistercian route, originated in the 12th century in Central Europe. The vineyards of Clos Montblanc are located in 3 geographic locations nearby that have very different geological, climatic, and environmental characteristics. These conditions, combined with knowledge of viticulture and enology, form a special terroir that allows us to achieve wines with a unique character and a strong temperament and sensitivity. Respect for the land, its rhythms and cycles, is a key reason for the tradition enduring, and so that Clos Montblanc's project prospers and firmly advances. El cor d'un enòleg. Els fa especials el cor del Josep Badrier. És l'artista d'aquests vins. Aquí a les terres podem fer tot el necessari i evidentment, ell és el que ho va marcant i això, però després és la seva dedicació, el seu no dormir perquè estan fermentant. Els fa especials l'estimació, l'amor que el Josep Badrí té pel vi. The winemaker, Josep Viadri, with over 30 years of experience at Clos Montblanc, understands the language of the land, accompanying the process that happens to every vine, fruit, and wine. With all this knowledge, he perfectly combines traditional winemaking techniques with the latest trends in the wine world. No totes, però moltes de les feines es fan en un celler, vull dir, des del celler mateix, les feines físiques del celler, fins a preparacions de laboratori, fins a protocols de vinificació, fins a copatges, fins a tast de vins, absolutament. Jo diria que he passat per totes les etapes o per totes les fases que pot tenir l'elaboració d'un vi. La base tècnica i teòrica és interessant, però quan fa anys que hi treballes veus que és un ofici, que s'ha d'aprendre tocant-ho, totes les cosetes que hi ha, les petites coses. Si existeix una filosofia, si és que existeix, és saber el que tens i saber on vols arribar amb el que tens. A partir d'un raïm, saber quin producte en què el vols transformar, en quin tipus de vi el vol transformar. Technical precision, dedication, and passion are key for developing a good wine. Even today, faithful to our roots, we continue to do a small part of the production and harvest by hand with natural fermentation in stone vats located at the Les Comes farmhouse. La tècnica és important, sapien tenir coneixements científics i coneixements tècnics, no? Però el que és important és que el raïm sigui bo. Si el raïm és bo, tens molta part de la feina feta. I quan tu l'entris al celler, estigui al punt de maduresa
que tingui l'acidesa correcta, els sucres correctes, que no hi hagi cap defecte fitosanitari. I llavors, amb allò podràs elaborar un bon vi, segur, segur. Per tant, vigilar la vinya és fonamental. Si s'ha de podar es poda quan toca, si s'ha de fer una poda en verd es fa quan toca, si s'ha de tirar raïm a terra es fa quan toca, no més tard ni més aviat, es fa quan toca. Com més anys fa que portes unes vinyes i segueixes aquelles vinyes, l'evolució de les vinyes, coneixes més bé el producte que t'han de donar. Llavors, hi ha una part que és el contacte directe amb la vinya, o sigui, contínuament anar a veure com evoluciona la vinya, que vas anar fent un seguiment i vas anar veient si allò va madurant tal com ha de madurar i quan ja comença a estar madur, doncs anant provant el raïm, prenent mostra i analitzant el laboratori. Doncs llavors pots establir el dia de la verema. Hi ha molts factors a l'hora de vermar, o sigui, la planta, la maduració, la meteorologia, has d'estar al tanto de tot, i pensar, doncs ara és el moment òptim, doncs va, ara. Clos Montblanc facilities consist of a fermentation plant, an aging area with over 1,000 different barrels with different French and American cooperages, a warehouse of raw materials, a bottling and shipping area, and ample offices where we do all the administrative and marketing management. From the cultivation of 12 grape varieties, at Clos Montblanc, we have been able to produce a great catalog of wines with different denominations of origin. The know-how accumulated over the years, the international focus since our origins, and our strategic geographical location currently enable Clos Montblanc to export our wine to more than 30 countries. The growing presence of our wines on the national and international market is recognition of our efforts and good work. El reconeixement a la feina feta. Reconeixement a la feina que s'ha fet durant aquests anys, a l'esforç que s'hi ha posat. Jo ara el que em toca és continuar-ho. The satisfaction of our customers is our top priority. We establish a professional relationship based on attention, trust, and the quality of our service. Clos Montblanc is passion, experience, perseverance, and a commitment to everything we love.